नेपालले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित याल्या छौलख चे निदोव गुस्साव नि सोम ठेंगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा बुधबार सोदो सोसो गुमेसिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख बुधबार तक थप जुपी मध्ये चिन्चासव ने च्याम कोरोना संक्रमित सोनिकया जक ख ये चिन्यासव नेम येले सचिव जे गुमाव खोपे सचिव चिन गुमा सिके कोरोना संक्रमण जुगु ख वंगु नि पेगोदुने चिन्छ सव सचिव खुइ खुमेसिगो नमुना संकलन जुगु ख अथे वंगु नि पेगोदुने सुइ च्यासव पीपीम लंका अस्पताल वसेली डिस्चार्ज जुपिनी गुल्या छौलख पीपे दोव गुसव ने च्याम ठेंगुदु नेपालले सुइ खुदोव गुसव चिन्छम सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चंगुदुसा वंगु नि पेगोदुने सुइम सिसेली कोरोना संक्रमण सिसेली सिपिनिकुल्या दोछिव सुइपेम ठेंगु मन्त्रालय ठागुदु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पद थम राजीनामा मबिगु थयादिगुदु मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवन ओले जायासे वेकल थम राजीनामा बिगु ठागु हे बर्बादी पाखि वंके बिगु जुकुली राजीनामा मबिगु थयादिल थम राजीनामा बितेन थका संचार माध्यमले हल्ला फैले यागु तासे वेकल राजीनामा मबिगु प्रस्तावना दिगु ख प्रधानमन्त्री ओली थम आ राजीनामा बिगु मजुगु तर्कन तयादिल प्रधानमन्त्री ओली थम आ राजीनामा बि मजु तर्क तयादिगु नाप वेकल थयादिल जी आ राजीनामा बि जुला व्यापक जनसमर्थन पाके ठोठासे वयागु ख टुक्क जुया दिस सरकार हिले परिवर्तन जुइमखो छुन जुइमखो प्रधानमन्त्री ओली न्यायगुली न आलोचना यागु ठासे असन्तुष्टि पंकादिल ओली स्थिरताया लागि थम ज्या याना चंगु व स्थिरता विकास परिवर्तन हैगु दाबी न याना दिगु ख नेकपा दुनिया विवाद ट्रेया चंगु इले ओली पाखि आकाछका वंगु राजीनामा प्रसंग या त अर्थपूर्ण रूपे कागोदो समुदाय स्तरीय कोरोना भाइरस संक्रमण फैले जुगु बारे एन्टिबडी परीक्षण मेगोवाला निसेजक सुरु जुइगु जुगु दो एन्टिबडी परीक्षण लागि हिया नमुना संकलन जुगु व परीक्षण लागि मागो रिएजेन्ट वेट लिबागोली परीक्षण मेगोवाला निसेजक सुरु जुइगु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा टागु दो महाशाखा विश्व स्वास्थ्य संगठन या ग्वाली नेगु प्रदेशे नमुना संकलन यागु ख संकलन यागु हिया नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परीक्षण यागु महाशाखा निर्देशन डाक्टर वासुदेव पाण्डे तयादिल परीक्षण यागु छवा दुने हे लिचो वइगु टापुडो सरकार कोरोना भाइरस या संक्रमण समुदाय स्तरीय फैले जुगु दु वा मोडो ढकास ढाट अवस्था बारे एन्टिबडी परीक्षण याना मेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण याटेंगु ख नेपालले आ संक्रमण या निगुगु चरने दुगु ढाटगु दु नमुना परीक्षण याटकी नेपालले गुगु तहले संक्रमण फैले जुगु ढका सिधै संक्रमित जुगु मनो पाखे मेमो मनो याके संक्रमण पुनिगु याट निगुगु चरण कठकाई संक्रमण या सोंगुगु चरण ढागो समुदाय स्तरीय संक्रमण फैले ज्या जुगु याट काई नेपालले छुन खास थासे या संक्रमण फैले जुगु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय न टागो दो नेपालले नापा खुसी थगुने माघ 10 गते संक्रमण खनेडोगु ख फुलाम सभामुख कृष्णबहादुर महराया जान सीता महरा वासा यागो चोले आकाझाका मन्ट महराया जान सीता याता सासलाय ठाकुगुली समस्या जुइ ढुङ्गा न्यानो न्य डाङ पाखे हेलिकप्टर चार्टर याना ये हगु ख सीता बुधबार सुठे ये चोंगु नर्विक अस्पतालले मडुगु ख सीता या नर्विक या भेन्टिलेटर तया वासा यागो ख मोहनी नखया चोले पुर्खेउली छे रोल्पा मेवाङ ठुङ्कुगु इले स्वास्थ्य समस्या खने दया वेकया सुरुई अनहे वासा यागो कुट जुगु छेज स्रोत जानकारी बिगुदु ये हे ढुङ्गा निमोनिया व कोरोना संक्रमण जुगु नर्विक अस्पताल पुष्टि यागो ख ये महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साखे ये रत्न पार्क तिनखेले सिटीको जानकीको अभियान बल छेला पनेगु ज्या मयागु धागुदु महानगरपालिका नगर प्रहरी छोया अभियान पनेगु ठ्याटुङका मेयर साखे टच्चोको आलोचना यागु ख बुधबार ये राष्ट्रिय सभागृह या हले पत्रकार सम्मेलन यासे मेयर विद्या सुन्दर साखे जानकीको अभियान बल छेला पनेगु ज्या यागु व्यवस्थापन नीति ग्वाली यागु ठागुदु मेयर साखे ठागुदु ज्या या फुपिन्छ ज्या या सु जाने मखना नेपिट्याका चुने वाले माथका अभियन्ता पिलिसे सहकार्य यातन महानगर तयाडु ये महानगरपालिका पार्टी प्यालेस बालकया अभियन्ता पिन्त पि फुगु मेयर साखे ठागुदु उकिया नीति मेगय अभियन्ता पिलिसे सहल या चाहे जुगुन ये महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साखे पत्रकार सम्मेलन जानकारी पेगुदु
थनप ज्यायै मह पासायत स्याना बिसु वना चोमेसित सुई नि सोद लिपा प्रहरी जोंगुदु थ सहकर्मी श्याम खड्कायात स्याना बिसु वना चोमह थुर्बठाई मह मनकाजी श्रेष्ठ यात केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो खटेजुको प्रहरी टोली बुधबार येल महानगरपालिका वडालिया 5 ठसिखेल जोंगु ख 2054 साल कार्तिक 16 गते यहाँ महानगरपालिका वडालिया 8 बागेश्वरी गोलाया निर्माणेश्वर डेगल लिक्क कापेया पन्ती छेथाई मह 17-18 दतिया श्याम खड्कायात श्रेष्ठ सेना विशुवना चोंगु प्रहरी थागु ख श्रेष्ठ यात अत्यावश्यक कारबाही लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालते पेस्यानाको थका प्रहरी जानकारी बिगुदु श्रेष्ठ नामे काठमाडौँ जिल्ला अदालत बबरमहल 2074 साल कार्तिक 28 गते वारेन्ट जारी यागु ख सिन्धुपाल्चोकया हेलम्बुया स्याउया गाँ डेकेत स्थानीय बासिन्दा जाना चोङ्गो डो सुई नेर लिपा सिन्धुपाल्चोकया पर्यटकीय गाँ हेलम्बुई हाक्न स्याउ ससेली हेलम्बुयात हाक्न स्याउया गाँ डेकेटेङ्गु ख 2040 साल लिपा स्याउ मसगु व स्याउले लोचङ्कया सिमाहे पाला छोगु ख स्याउ सगु नापागु डय हे 300 किलो मल्याक बजारे मिट हुनागु टका स्थानीय रेन्जेन हेम्बोलो तयारील हेलम्बुई वा वया चोनेगु व तस्क फौसे न चोनेगु स्याउ साइगु वेकया टाफोडो स्याउया हे कारण हेलम्बुया पहिचान जुगु व उकिया त टो फिके मबिगु उद्देश्य नाप हाक्न खेती सुरु जुगु पेम्बा लामो शेर्पा तयारील स्याउ सगुले आ पालिका बजार व प्राविधिकया प्रबन्ध या मागु किसान या त मागदो नेपालले जग मजुसे भारत व तेस्रो देशे न हेलम्बुया स्याउ चर्चा व जुइगु या ठुकुसी नुड व मफुजा मंसिरिया 1 गते हे खुनु हे छनु हे हनेट ठिठी खल फुचाया इनाप यागो दो याबले हे ठुकुसी न सोन्टी नख व नेपाल सम्पत्ति नुड या खे न्योने व ल्युने लाका बोलंगा चंगु तिथि विवाद या त कया नेवा समाज चुटा पंका चंगु सन्दर्भ नेवा डे डबो या नेलोवा ले नुड समारोह समिति नेपाल भाषा मंका खल यी व यल लिसे राष्ट्रिय विभूति संकट शाखा प्रतिष्ठान लगायत पनि मंका भर्चुअल मुजा मंसिर 1 गते मफुजा व नुड हनेगु ख को छुगु ख याबले बोलंकेगु याना चोंगु ठुजगु तिथि विवादे त मक्या से छप्प ज्या नख व नुड हने त इनाप न यागु दु ठेकेदार इले ज्या मयागु थासी आन्दोलनले कुहा वगो यलया सुनागुया बासिन्दा थप दबावमूलक ज्याजो यागदु सुतसिया 9 बजे निसे शनिवार 5 बजे तक बन्द याना वया चोपी स्थानीय बासिन्दा बुधबार सुतसिया 60 बजे हे सडक बन्द यागदु वंगवाइत वानिसे सुनागु लागे निया निथ शनिले 5 बजे तक बन्द याना वया चोपी स्थानीय ठेकेदार ज्या मयासा थप दबावमूलक ज्याजो याइको ख थागदु ठेकेदार सडक विस्तार लागि थका को ल मडेको सेली अलपत्र टोटो सेली स्थानीय टक मछि आन्दोलन याना वया चंगु ख ठेकेदार तुरन्त ल पिसिआइको सहमति यासान ज्या मयासेली हाक्न आन्दोलन यामाको स्थानीय थागुदो ठोल हिटी सुनाकोथे थेचो चापागाउँ सडक विस्तार जिम्मा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेवी कागु ख सैलुङ कन्स्ट्रक्सन अथवा साटा प्रसाद अधिकारी निकपाय नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छेठुवा ख प्रञ्जन चोनीको छेटक पिच याम ठेकेदार ठोला हिटी पाखिया अठे टोटोको टाचे स्थानीय विरोध यागु ख ठेक्का कागु खुड डे ठुंको जुसान ल टब्या यासान पिच मजुनी स्थानीय ज्या मयाओ गो ठेकेदार विरुद्ध छिठवाया त नमस्कार पिच या मसित पुरस्कार नारा चोया टिका टगुदो यो कि पुलिसले स्वाना चंगो मकवानपुर प्राचीन बस्ती चितलाङ्गे स्वच्छ छन्द भैरव्य ख जात्राले से कति प्याह को चागुदो चितलाङ्गे स्वच्छ छन्द भैरव्य ख जात्रा कति पुनि छनुह्य डेगले यंकलगी कति प्याहया चहपह न्यागु ख जात्रा या छोले गोमद्यपि गुथ्यागु परम्परा या त कति प्याहन केनिगु खसा थिति पौराणिक बाहली से स्वागो प्याह कति पुनि निसे सुरु जुया स्वचातक सञ्चालन जुगु ख मेबले जुसा जात्रा स्वेट ये यल मार्को फाखेल लगायत या थास मनुत वेगुली ठुकुसी कोरोना संक्रमण या दठि जात्रा न्यायगुली मनुत मोगु ख थागुदु न्यानादिस अन्तर्राष्ट्रिय बुख अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन या आया है अग्रता कायम जोसा ट्रम्प चुनावमा ट्यागो अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत आ भोट ल्या खाया चोंगु दो 538 इलेक्टोरल कलेज या मत डुगुली आटक जो बाइडन 200
25 डोनाल्ड ट्रम्प 213 मत कया दिएको दो राष्ट्रपति निर्वाचन 270 इलेक्टोरल मत आवश्यक जु आ अग्रता कायम जुगो राज्य त्यासा निगोको कार्यकालले लागि ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति जुगो निश्चित खनेदो अमेरिकी चुनाव मतदान या त योग्य अमेरिकी तेसँग इलेक्टोरल मत या लागि इलेक्टोरल लिएको त अमेरिकी इलेक्टोरल कलेज या दुज तेगु लागि मतदान यागु ठजापी इलेक्टोरल तेसँग नापा हे ठगु गुम उम्मेदवार या लागि मतदान यागु तैगु निश्चित या टुकी ट्रम्प आ अग्रता कया चंगु पेन्सिल्भेनिया नर्थ क्यारोलिना जर्जिया मिचिगने जकट्यासा बाइडेन ल्युनेलाई आ अग्रता कया चंगु ठासे बाइडेन यको ल्युने ढासा लागु मडु नेदरल्यान्ड छगु भयानक रेल दुर्घटना नाटकीय रूपमा चिलावंगु दु नेदरल्यान्ड रटरडेम शहर छग मेट्रो रेल डिके मागो अन्तिम स्टेशन मोड्युसे तस्क भया वसेले दुर्घटना जुइटेंगु ख घटना कथ अनियन्त्रित जुगु मेट्रो रेल डिके मागो अन्तिम स्टेशन शंका फसे वने ढुङ्कोगु ख तर उगु रेल याता वेलिया निपने बचे यागु ख मेट्रो रेल डी एकेस नयाँ स्टेशन शंका न्या वसेले फसे ठ्यंगु ख संयोग पार्के डेगा टगु वेलिया मोटी निपने थाना रेल कुटु वने मलागु ख स्टेशन शंका फसे ठ्यंगु रेलियन नापाको डिब्बा वेलिया मोटिया नेपने अजुचाया पुसे चोंक थासिले रेल तरंगु दुर्घटना जुइ पाखे बचे जुगु ख समाचार कठ 20 दन य डेकुगु वेलिया मोटी तस्क वे वगु मेट्रो रेल न्याना अनहेत ठागु ख दुर्घटना जुइ पाखे बचे जुगु रेल सुन यात्रु ढासा मडु व मेट्रो रेल चालक ढासा मयाट टालागु प्ररिन ढागु दु रेल या नापाको डिब्बा सामान्य क्षति जुगु दु प्ररिया कठन रेल अनियन्त्रित जुगु या कारण सिकेत कुट ज्याचंगु दु भयानक दुर्घटना जुइ पाखे बचे जुगु रेल या सुरक्षित कठन लिकायत न कुट ज्याचंगु dw.com मा ढागु दु थयाको समाचार थनी कोचागुदु प्राविधिक भाषा राजो स्वेसना प जी संजिला महर्जन अरे जी नरेश तेजमी वनेको उजबिया दिस सुभा जेमा भा